Manje lusuku olukhulu lweAfrica Day njona libona lapha ke sokuphekwa lapha upheka umxhanqa lapha ke uChef Mike kunjani la Ngiyaphila baba Sibanda kunjani uphekani namhla la namhla sinamabhonzo lapha silenkobe ihlanu seyindlubu amazambane lendumba sinamangina leza ngaphakathi amalusu amathumbu amaphaphu umxhanqa lapho sizawuchuna lawo futhi lapha namhlanje lokhu kwenzela ngoba namhlanje lusuku lweAfrica Day baba Sibanda ngithi namhla ukwenza ngoba lusuku lweAfrica Day sibenza ngosuku lweAfrica Day namhlanje abadala babuye bezokudla i-traditional namhlanje ithendele likhona lalo futhi namhla lenkukhu makhaya labo beef stew so leli langa lelo kuthiwa ngeleAfrica so abantu abaningi ngelanga lolo bayabuya bezokudla la yebo babuya bethanda lokhu kudla kwesintu kwesintu baba Sibanda wena ke ufundela ngawupheka ukudla okunje so ukhanya ukuhlela ngawo kwesintu lo safundiswa ngabogogo ogogo abasifundisayo ukupheka izinto ezinhle ukupheka labogogo akanceda kakhulu so lapho kufakwe amazambane phakathi bonke amazambane nendumba madoda konke kuhlangene ufutho konke kuhlangene khona la lapha silungiselela ukupheka umxhanqa sesilungiselela ukupheka umxhanqa la amagwadla ngkhona yiwo lawa so la kuyina ngamathambo la la amathambo la liyana ngeza ngaphakathi lawona amangini so wena vela uzange uyesikolo for ukuphika lo azange ngibe esikolo ufundiswa ngogogo ngogogo ngosifundisayo ukhala ukuthi uzafundisa lana intsha yini ikwazi lokho ababuye kutriyele gendisa abafundisi ukupheka ama-traditional meals konke le kwesikhiwa babuya bazofunda lapho